Ma'am Krumsari adon ngbir impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta ma'am butaram lokchari ngarang January ki tarik 13 dagi hauraga February ki tarik 10 fawba numit 10 ni sigi manung da suti mari yauraga punna numit suti mari se lokthokraga haiba tare numit 10 ni chupna chathagadoriba interim parliament ki interim budget session asigi manung da table tawraga Rajya Sabha da pass torkani hani miyam mi pioneer citizenship amendment bill si maru ena masida northeast ki miyam natraga northeast pu yaw exam tawnabagi natraga northeast ki miyam bu kanjanabagi close ama hapchanabagi damakta masi withdraw to wi haiduna manipur tagi sakhiba political party taramathoi gi delegate na union home minister Rajnath da memorandum pisan kare adu Rajnath Singh gi maikai degi northeast ki miyam maru ena manipur gi miyam solwe habagi wakum di hairi adu sol haisi CAB na citizenship amendment bill na northeast amadi manipur soloi natraga soi haibani aduga masigi damuta kari kari tobu yabagi haiba sumhak masamangna yengsin mi di yengsili habagi assurance ani sini maru ine pirisi adu hairi bu assurance asina manipur gi miyam natraga northeast ki miyam na power ba mi pai ba si chamon ba si kon bangam godori ba plus ngarang gi hawdok pa numit ki interim session interim parliament ki interim budget session hawdok pa numit ham nim se joint sitting lok sabha am Rajya Sabha gi apun ba joint sitting da President Ramnath Kovina koi address to matam dasu CAB asina Afghanistan Bangladesh am Pakistan hari blebasi dagi lakpa persecuted minorities in the justice pi bangamagane have gi wafum su phongdo khibni so asida double speak hai tare lenga ki oibo wafum si ani thopgi mamitari CAB se pass ok targate karamna northeast ki miyambu kanbangam godru have gi wahang dum di chawna prominently tholo le adubu so asida kannana ba kenom di tawni have gi mamidi adamak ta hali adubu hawjik tan tara mamang dagi union home ministry gi maikai dagi masigi assurance tangkak kaya kya da pidno lakrabani adubu hairi be assurance ngasi karai phawba chana ba yaga dage masi oithokpa yaga ro happy question du leri hai ba question sigi matang da maru ina union home minister ne pere be assurance sigi matang aduga karigumba assurance si leina masi table di Rajya Sabha da table toroni have gi wafum sulere maru ina handa ki session asi numitrani gi session asi da punna koi gi Rajya Sabha ta puthokadaba bill nifu taruk sigi manung da kuntrani thoi suba bill si hairiba CAB citizenship amendment bill sina oire maram masi soidana puthuraga ni puthok matamda hayeng si suti lekhre hangsi si suti lekhre maram tarik mari manga soida mayam expect onari aduga tereni pansu expect oni soida soidana khanara ba ya habi ofum dunia adubu masi pass on gedamakta pass taroktana gedamakta opposition da leriba party sing amadi other political party sing na modai de number game hai tar magi seat masing se punna Rajya Sabha da 245 level se the majority si 123 ni 123 sunu gedamakta na 123 plus na oppose tonu gedamakta masida mayam punjan ma kamaina mathok tari bge karam party na koi congress na traga yaning the party sing the bill sibu yaning the party sing the punjan lakat have matang the sukhana nai dung tanga impact news ki studio the election library basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki spokesperson obiri ba Hareshwar Goswami ne hum Hareshwar Goswami welcome to the show, appreciate your joining. And also joining us Coalition for Indigenous Rights Campaign CIRCA Manipur ki spokesperson obiri ba Ningthouja Lancha busu taram lokcheri welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us BJP Manipur Pradesh ki legal department ki Convenor obiri ba Soubam Nongpoknganba busu taram lokcheri welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan bu question si Nongpoknganba da dumak lakcherage Union Home Minister nangarang all political party ke delegate ta pirakhiba assurance maru ena CAB sina northeast ki miyam manipur ki miyam bu sohalo na manipur na northeast bu sohalo ha bi thajab amadi piri sigi thajab sikrai phauba thabak to onthok bu yadri no hari ba statement sina di sohalo ha bi wafam sisu panbani na CAB si so na table torga pass torkani ha bi wafam dum so da chawn mamitare CAB is going to be passed in the Rajya Sabha maramaduna pass torok taragadi akoi bu kumaina save torgaduna safeguard torgaduna habi wang duni kari wafam thamini sigi matang da ina haini si akoi na madugi hojiki thambiri bu wahang du khumjajing dare khumjajing matang mamang da ina makoi ne pisali ba all political party mitchina makoi na Delhi chalaga pisali ba memorandum se sidi da moina taliba demand hai tare political party sing kina aina ngarang mathang na han jo haji ba ara chalaga situation ma soidam ki uni Urukanda da karamba monda khwaidi phabu oigini se moina mu khanaraga tawgani haibadu maina ina nan thamjabagi du maina moina punna khanare adi political party punna unaraganda moina memorandum am pisale ba memorandum sida moina akon bagi moina hariba koi tobi oina hariba political party mayam na hariba memorandum sa harichi ayamna pathok chalke we therefore urge to incorporate a safeguarding clause
for the protection of the indigenous people of the northeast region in general and state of Manipur in particular. Anang sagi memory da pisali si koi India ki Home Minister Rajnath Singh ji da chu pisale na masi pisala ba matung sri da Rajnath Singh ji na koi honorable CM yauna sa kiba kano dudi group to the all political party ni adubu honorable CM na Manipur gi lenga lebak si Manipur haiba lamdam si ngak tabya de haiba adum wakala namaga ma chu changchal lakan da sigi memory da pisale hairaga ma masamak yauna political party ki koi gi mihut lomang yauna Rajnath Singh unare chawrang na pung amamu adumain unain hai unara matung si kam unari si kari purpose to unan on the best koi gi poch lai kar lai ba koi pisali ba memorandum se masida discuss ta unaba unabane ba ana masida hari si for the protection of the indigenous people of the northeast region in general and state of Manipur in particular ana sigi demand ji thama matam se adoi di sigi demand ji assurance mangne sigi koi na demand to poch mangne mana Rajnath Singh ji hari je adu withdraw to bi hai wa hum da di kem ta withdraw to bi hai ba si moi gi memorandum da yaw de ba memorandum da man wari budi mayam li re adu mayam li re adu ga memorandum si da moi na hari si aina amu hana ai pathok char ke we therefore asked to incorporate a safeguarding clause for the protection of the indigenous people of the northeast region in general and state of Manipur in particular aduna Rajnath Singh ma okay adum badu soidamaki hapkani hana su koi sohol wena laikre adu soidamaki hapkani kamai tong hapko aina han thamjaba du maina magi legal proceeding di soidamaki lemgani maduna yam technical report oigaga maduna technical report oirabanina aina madu amuk hana sida so matang chade ana soidamaki ngakani haiba khoi gi demand all political party duna unar matung da taliba demand chap chana ai dimaina pire hena dimain thamjagi okay soidana ngakthok pirani haiba gi thajab amadi yam chawba assurance pire haibani kamai pire ke da haibdu di close na hapsalak basu yari haibani yes hain gona rule sema matam da adu swai sida hangi wa humdi CAB se soidana pass tok dore haiba simbadi soidra prakari haibani adu di yam lu hang ni adu aina lakchari sina BJP Manipur ni hojiki sina BJP center na moina adu di adu gi okay close hapsal je haibse CAB pass tok basri yazari haibagi adwa de chalo idra meaning se CAB pass tok bata khoi yazare but provided northeast kanjanaba in general Manipur kanjanaba in particular close ma hapsan aino jaize bse all political party du na taliba demand gi matung ina adu pirak assurance deba okay aduna mai sagi all political party na withdraw to bosi kam gan tongni kari masigi pochi yarba yarba ta de nan koi ojana su takpi ba withdraw an tawum thui kai naga koi tamo hari sona su takpi ba withdraw adu di withdraw to hum thokpa le raga di adu withdraw to rani in case basi close ha pa tar ga di maram di already lok sabha da pass to vote oi bani na an lok sabha da pass to vote to close ma hapsan ge da aina haje bido technically pori na madu ki lakhum to lakcharasinu tawbudabu all political party michina एकोगी honorable president BJP Manipur Pradesh ki honorable president KSH Babanandana luchinga chathiba adugumba all political party mituna magi darkar ni matuna nainara khudakta sina khwadi pare hai potune ba moina khogi political party ki michina haiba demand je madu ki demand makchu Bharat Sarkar na khoi bu PB re hai base adu baine thamjige okay demand se assurance wena PB rakpani hojiki wena di PB rakpadi oidri hai tare khoi safeguard oidri we are not being protected at the moment but assurance has been given assurance hai basi kari no agadi ho India gi home minister amana pirak pe assurance khoi ne pirak pe assurance oidabiya hai ba potu lagadi that I think adu di kitang negativity changadra okay assurance pau gi pire protection ama pine hamni karam mong pre kadro have di khang credo so I say the CABC even akogi 46 bills likely to be taken up sigi manung sida handaki proceeding sida handaki interim budget session 2019 sida nomitara ni chon pangthok da basri da 32 suba bill sida hari ba CABC yaure marmaduna bill se soidra khanara ani habani pass to batok da badu hangona calculation lagani calculation ki matang da number games ki matang da lagteng sida yu Hareshwar to lagcharam ge quickly hoji phau ki responsibility all political party ki temna chalu badu mahi yale habi wahum di takpiri hai ruba demand da memorandum yaw ki ba demand do madu pine habagi assurance union home minister ne pire kari ohum thamini koi political party amaga ama haiba ama mukhumba sisu adu na tabe hoji pogi thajo pire singna akhoi gi yamna hoji si madu taning phatta ba tam oi tawle pire ba thajo ba sida krai ba thajo ba yabgi habis adu gi potuni thamjar ka doi che hoji BJP gi spokesperson thambi gi do sogaloi haire haibane ba ai bar ya leibra haiba sogaloi duisi kamain tong no sogaloi dui no ji ko na khana tawjar kani haini adu da dum ja thoma bra ba haibadi moina phanaba sogaloi haibadu da phanaba
अखोगी खल्लगा तौरगा दुम यारद्रा हाइबा क्वेश्चन जु लेको मधु आई क्वेश्चन ओइन थमजरो आई जस्ट आई रिमार्क्स ओइन थमजरगे अदुगा अखोगी गसाई पोथि खरमना हुजिक चुरुम संदोइबा बीजेपी की ओइ पोथे अखोगी विड्रॉ तौ हाइबनी हाइबना सिंगमदसु अखोई अदुम खर उरे अदु ngasi yam clear oin thambire withdraw gi pot nate close option bei pot ne ji simdi yam mayak chenge masi da ai no more confusion ai masi made ai leiba pamre sima ai thamjaningi aduga atopa mana akhoi gi hujiki haise mayam hujiki nongpoknganba ai naw nongpokngaman thambi gi do akhoi BJP gi khaki apam banate all political parties sing gi apam bani hai pot among pusal ai hai हुजी हुजी लेरिबा पोथि यामना नुंगाइबा नसी पोथि तानाबा पोट अमा लानी हाइबसिदे कोइदि फ्रॉम द बिगिनिंग अदुम उरेको अदु हुजी सुदुम हाइबिरे अदा लेरि पोथि मई सी युम अमा मई थाबदा मई थारिबा मीदुदा अखोइगी ताइनबा अमसुंग मंगोंदा करिगी नोइना मदुगी पोतु तोखरकांदा मनाक्ता यामना कुइना वाना मई कनबो होनजरइबा कांगबुदुदा नोइ करिगी मई कन ngamdri नोरोमदा ओनसलपै पोट अमाको खुदम ओइना कांग्रेस ता हारसी नोइना करिगे सु कुइबसी तौटिनो खोटिनो मई थारिसी सिगी पोथे बीजेपी मणिपुर बीजेपी कैनोगी वारी तोसे बसी कनाना होदोकुनो सी कनाना पुथोरपनो सी मयामना दुम लोइ खंगले पोनेबा अदु सुमना कना याम हाइबा यामना करि हाइनी मसी कैनोदी लेत्रे वार्ड सिजन निंद्रे अदुगा अमगा अमगा तौरकान हुजिक्ति मनाक्ता होबदगी होना सही वालिंगदगी होना होनरक कांगबुदो ओइना मई कलब पाम ब कन्नबो होनरिबा कांगबुदो ओइना ताइनर कोइ फिबु ममको अदुई पोदम सु मसीदा आई ममी ताई अदुगा ngasai number game gi matang da number da lakcha ngai da hoje phaugi leriba phibom haiba tar marina koi president ne phondo ki wafam rajnath singh ne piri assurance so aisida koi manipur gi miyam sinningai oidre koi protected feel to we are brakari hai ai manipur gi miyam na su masi miyam gi represent to wiba koi oda su leire akoi congress party gi oina di piri assurance se mayak sengde chunga thajade aduga akoi di bill se in toto mase akoi withdraw to revokti akoi di tutan nel fight tong nen thamjage okay withdraw to ubodoni hojik pamisi aduga so aisida hojik pagi on assurance piri si close ama hapsan gani safeguarding tawna ba north east ki aduga manipur gi oina su haibi wafam ne duna bill sidi pass to honing bagi nataga tawrge masina kana gani phangani maruina persecuted minorities from Afghanistan Bangladesh and Pakistan makoida justice ama piragani phangna nakpa due justice ama moida phangani haibagi wafam su ngarang president ahan ban mit phongdo khrabani na aduga number 32 da su bill likely to be taken up handaki session sida hairabani na so idan dikhana to male pass to batok dobudana hengkona voting gi makha da su pudong male da hoji phogi ori status hai ta sida ojalan se karma mieng thambiningi double speak ne haibid rubber lenga ki oi wafam se thaja basung piba koi kanbigani so haiba aduga bill su pass tawni haiba haibdi ising chu thaja lakani panju thingbagini haibagi wafam lai kari haibini दुनिया खोइन हाइजे से हजिके यम सेंगना अचौब दाम मनिंगाय रागा दाम दुगी मखा द लेरिबा मी सिंगदुदा नोइगी दमत गुहा आमगा चेकपल फजन खाजन बेगा नोइ मनुंग द लयु कसु सो ओइ सिंग से होरेन लाकपदा ना हाइबिगी टाइप ने सुनामी लाकपदा टाउन दुदा ले मियाम दुदा चेकपल वाना खागलु नंग सुनामी ने सो ओइ हाइबिगी टाइप ने हुज लाइसिदे इट इज टोटली absurd and totally vague काइगिनो हाइबा मतमदा ओके safeguard की दी assurance की दी verbal assurance की दी कोइ हाइजगे verbal assurance nataba home minister na piriba verbal assurance home minister ni haibigi regard to wadu adusuna nataba LK Advani na 2004 da 1.5 crore leire illegal immigrants na lautho iba matamdo masamak na union gi minister oiring ideni 2007 da cabinet akogi meeting to bada union gi akogi security gi matang da khana bada maduda so same duri affirm to haiba admain to dena 1.5 crore later ba asida kamain to dena hojikna karigila ino habisi is very clear later supposing say nganang da haibiri baduni esi zamin su neferi unasu article 371A later ba naga gi right naga gi later magi institution mayam magi population mayam territory mayam kanni haidana article 371 haidana constitutional separate provision nama later ba nagaland na kaido bagi no object to rise number one question kaido bagi no scheduled tribes su or inner line permit su later Mizoram gi joram thangana madura yadri si kari gena aikoi gi kari lei safeguard to na ba karimta leite hoji provisional safeguard na aikoi de scheduled tribes la kadori bra aduga taseng na maduna aikoi na khangi badi kaino bu scheduled tribes su or inner line su laiba mayam si loina makni karbi suni vodo suni dimasa suni missing suni diori suni kanam ta kanmangam da na mayam laura isine
Now Karbi population ji Karbi Anglong the 99 point something later badu 1951 ki census ta hojiti Karbi se Karbi Anglong the 33% kaktaneba leave about Tripura aduna la iba poti kaino haiba matam da hoji protection tawni haiba safeguard tawni haiba se mayam na khanbada mapandagi mitop sangsil lakpadong na ubagumba aikoi singak thukani na leibadung na taweba but masidi leidiba problem sidi illegal immigrants sidi Supreme Court na Honorable Supreme Court na 2005 ta Sarbananda Sonwal hojiki present CM na Asugi president oiding aida Sarbananda Sonwal versus Union of India anigi mayam JPC ki su palli baduni maduda already high kare kari haina haiba matam da Supreme Court na Bangladesh ki changa iba yamna masing yamba mitop mayam ama sangjin la ibasidi it is an act of aggression. It is an act of external aggression. Haidana mitop na lan tarak pa mapandagi lan tarak pani haidana Supreme Court na high greba. Now adu oiba taraga di question sidi mapandagi lakpa natteba. Lakhiba migrants ki wave si ahum lak thokna mari lak thokna lakhiba ni matamam la khandana yengbiu kitang thaidok charakanda 1826 ki yanda boda Assam ki population se 10 lakhs ni aduga 1840 50 side da Assam ki population se 12 ni then 1872 da exactly madura amu count over the 15 lakhs never adugi matung da di Bruce brothers la aga Scottish ki brothers la kanda cha puthore thau puthore then adai di labor force se mapandagi pusalakna blae Bengali official mayam Bengali babu na kaulakanda babu para mayam sengolakanda all the officials pusalakna matang la aga 1931 da JJ Hutna kogi census of India gi commissioner oiding aida 1931 da manakari haji jebu taseng namak mase invasion ni masina Assam gi matam tu di Assam ai si united ni Meghalaya Nagaland loi audi bani except Nefana tana matam tu mana high grave kan mai high gi mato high gi matam na magi demographic profile culture tradition loi namak se humdana pugrani haidana 1931 da high revenue then suddenly 1947 la Ningthouja 1947 tamam da da khoi partition gi achoba problem la khatna re Hindu Muslim gi right la aduda achoba wave amamuk first wave se aduda la adigi second wave ta muk la isina madu mamang da am like gre nawa khali rayo chaidana madudani plain Tripura charkhiche the present Tripura is hill Tripura se hojiki Tripura se 3 times out of me samudra ga samdana mi neba nawa khali na hojik Brahmaputra Ganges center pasiki eastern side se Tripura neba now plain Tripura has gone to Bangladesh aruga hojik hill Tripura sune amung loksa lais aduna yam luri ba point di kaino haiba matam da maduda changa kriba matam mayam sindo Hindu Bangladeshi ngakta neba Tripura de laise Muslim Bangladeshi di very few aduna madugi lairiba miyam sing ado maduda manung da laibagi problem ni hoji biplab de Tripura gi CM oriba masamakchi Tripuri singna haiba matam da di mahak se Bangladesh ta 1971 da lakpani haiduna record lairiba then adugi matung na 1947 gi select referendum laire select Assam da yawadra Bengal da yawadra adrum missing miyam sange then after that 1965 ki Indo-Pak India ga Pakistan ga land sokna bada Hindu gi web mayam lae then 1971 gi March 24 da Yahya Khan na East Pakistan da lautokpa Bangladesh war gi achoba port ama leire madura so mu wave ama lae now the question is makhoi prosecute tawre atopa laibak sing da Afghanistan da Bangladesh da maroi na hawji hairi badu adamoi bu aikoi ne changja pampire si ya le se haiba ne ba na maduna nullify tawre ibadi hairi citizenship act Amendment Act hojiki la iba 2016 sida masina nullify toribadi Assam Accord mayam khongire 1971 then Manipur ge RK Dorendosana ge M suga inaba 1951 then hojik chatliba Manipur People Bill 1951 da loina masina nullify tore NRC nullify tore adu oibatardi masigi nullify to holiba potse masigi nullify tobagi motivation duna karino और nullify तो बड़े season नगदोरी बस citizenship हारी बपोर्ट से मसी constitutional ओइब्रा unconstitutional ओइब्रा नतक anti constitutional ओइब्रा हाई बवाफम दुनिया बा अखोई न उजबददी मयाम लोग खांगे preamble द कहते थुगाए द anti constitutional ओइरे हाई रे मोने constitution बु honor टोद्रे in the name of मागी ngasai ki changa iba अक्टोपर लेबाक सिंग मियोट मिनै नंगाबा हिंदू सिंग से मसी पुसलकना बगी मिंगदा अखोई यारे हाई question is Mapandagi Pakistan da Afghanistan da natraga Bangladesh da persecute tawraba natraga otpi nei bire hairiba miyam du kanna bu hotna bada moina Tamil Nadu gi Sri Lanka da leba Tamil sing moi ude
श्रीलंका की तमिल हिंदू सिंधुदी हिंदू नत्तबदों श्रीलंका LTT की मतलब भोम हिदना मेसेकर तो मतलब BJP ने करी तुमिन लेगी नतुका RSS करी तुमिन लेगी ब्रह्माद ब्रह्मनाइज तौदना अखोगी मैथी मैम 1.5 lakhs मंडले द लेरंब मैम तो होजी अमता लेत्रे युम निफु मुक्त गायरे देन मोदी करी याव दे क्वेश्चन इज नाउ ओके अखोई मैम मोइबु संजफम पी से हाइबा तारगदी संजफम पी रे से न खल्ला कांदना करीगिनो Assam the 70 lakhs in the Lairaba, Tripura the 28 lakhs in the Hell Lairaba, Aruga Chaudana North is upon the 1.1 Lairaba, Hindu Bengali, Bangladeshi population says. Sigi Manunga Kadang Makahidi, Akoina, Assam Accord, Matungina 1951 to 61, Akoyare, 61 to 71, Tahitara Botada Halway Hare, Adusho Hogre, Hachi 71, Gimatunda, NRC, they give 40 lakhs, Kandore 30 lakhs, I'm allowed to later. Mari the question of deportation like. Question of much more Halan Gracie, I matam the Sekasina and Mosa Halapayaro, Akugi Bangladeshi, Matam, India, like the Hire. Made the question of deportation, the Lebak and Isimuna, the Bagimong, Lakpatuda, Bangladeska, Indiagagi, mainland Indiagi, Mari Panaba, Honabada, Baling, Akugi Baligi, Haming on a notice there, Sarin Togodo Libra, Habiki question Chineba. Okay. Now, Moina, Akoishu Nuxi, Mibu Nuxiba, Akoyam Kangi, refugee Nuxi, Nuxiba, Indiana, Kadobagi, UNG. Refugee signatory kagi oide 1951 gi. The question is, okay. Adu oiba taragadi India masama signatory natti haiba refugee gi. Adu oiba taragadi nasagi haibi kiba adumaina akoina haijari badi haiba bill masama ka sida close sama hapsal laga adu toroga haiba se approach kitang onabra na akoi khanjai maramdi aina mi amada approach to ba haiba se demand to ba haiba se aina cheng piu na haiba matamda cheng di leite nang komla ama leisa gera haiba du di moina haikadabane ba aina chak lami ba aina komla hana piu hairo di komla hoina pirak tab su ya haiku oin pirak su ya aduna yam luri basi kaino bu mi na kumakadaba pakum do aina hana hairu di basi karigino. The question is unconstitutional order ba anti-constitutional oiraba Article 15 adagi Foreigners Act adagi Passport Act yam paludri maloi palne 14 preamble loinam thugairaba anti-constitutional oiba potse as the head of the nation president na Rajya Sabha hangdokpa matamda yamna makho pona unconstitutional act oidaba potse pre-approved tobadona ngangi se karigino why okay aduna laiba poti kaino haiba matamda aikoida adugi same pre-approved toba oina ngangi maraktu somna kandana rajna aikoidi assurance pini haibase kayam yamna thajaningai oibage aduna yamna luri poti aikoidi assurance pigi badi this is not the first time instrument of access in the kari instrument aikoidi assurance pigi external affairs defense communication natna noi Manung oiba pose Ningthouja Lancha ngakse doini akoi India da Union of India da ko yaw gibani adugi matungda maja agreement as noi gi khudong saba mayam pigani employee mayam pigani private pers pigani whatsoever mayam am hire ka da ko yaw rode hoji maja agreement karai legre an Assam accord karai legre aduna accord tawdana si de soi tawna dana yana ki ba phawbada okay live about the verbal assurance paper da yana ki ba agreement phawbada ngak pa ngamdaba aikoigi lamsida kamai to verbal assurance habya doino okay yam phasu bafum ne paper assurance accord ona sign to na leikhraba yana khiba mayamam agreement mayamam madu loina sideline tormaga koi kahta re verbal assurance ne prin mam verbal chinna haiba assurance da spoken assurance da koi karai phawa thajad na hamne ai bo bhawa kantho chalam amni na mar yam chawpa classic example uza mayam takpi khare mar oina Assam accord ki 1985 ki 71 bhaw ki march ki tarikh kumari ki midnight phawda Madugi Mamma sang Kibagay say my citizen when be I do Matung Champi deport with identification and deportation to them identifies it or deport of Gitanzala Kanzal Lopus Lehelani I have a period happy of Lavnina Koi Maripukisu Koi 1951 Sina Bezel or Ramasiki Matuna Sang Pukangu de regulate only happy Wapom Zilla high even my arms Loina Kantoga कोई citizenship amendment bill से ना करेंगे एक अलग target दी लोग कांटो भी हम दुनिया तो ना मोइन assurance हांड की लेजर अपा कोई की safeguard वही कहते हैं मयाम से लोग ना कांटो होगा एक on दे तो चला कांट से था कारण मकली assurance फिर तो ना हांड की assurance तो था वो तो implement तो ना ले रहा मने हाना और तो प्रोजेक्टी मधु में आप तो सुखा था लगा bill से एक on के हारे अदु हमू assurance अनु बमू पीना है बनी ना कराई देगी assurance नो कारण मकली assurance वही तो ना है बनी even अकोई की Assam Accord 1985 से मसी थाने दन तरक बापू हमला आपने ना करिए है नहीं आदा कर मुखली assurance लागता हूँ assurance की काम जब चाना कोई नहीं हो जाए assurance सोलो है बनी कोई करना
solo have even Assam Accord ka solo is solo in a highway. Ada Queen Pusan, I quit a solo this Manipur ne Queen of Indonesia. Manipur solo in a high port Masagi Zalan Chana and Bigiva Treaty of Accession Merger Agreement. I give what those are historical certain historical facts Adu Chumbalan Bamadu Chamudagashu. Hoji Harishina, Home Minister na Honorable CM Yauna, all political party meet Loinma Yaurga, Loinma Yaurga the Pirk assurance never. Show them a key Manipuki not lower piggy habits. PDB assurance the Kram I don't know Kram among Pirkani habits, Amuna show them a Kimadu, Nainavia Port, I do in a proportion among Nahan to Tamjabadumina. Akoi Manipur People's Bill, Manipur People's Bill, the show, Ship Kudamoina Masi, machine protection ni, Haina Kalaga, PA Pramani. Natraga, Akogi Kanosi ST, Akoi labor Kanosi community ST ni Haina, Adushu, Kanogi, Sangi the show, Muitru, Madupale, Madushu protection money. Higher protection, my MC, Aquina, Message protection, high Oibrina, Pudamoina, Masagi. People's Bill passed over. Passed over Matung Chida, Queen of Kanadushi, Manipur People's Bill, Manipuda Mogi Changtok regulator Dushi, foreign native Queen, Indian citizen, Indian citizen never. Indian citizen regulator do never. Indian citizen regulator doing in a hygiene. Indian citizen once naturalization process kept Kimakada nationalized or citizenship to Masana, Mogi Changtok about the regulator of never. Lum label the regulator of never. At the same time, Maduki protection the later Banina. Nasagi, quite a protection late have a Siamo Langaneva. I don't know Chapchana Mamdi must join Jamchumwapam the Babel assurance. Babel assurance, assurance, Pamto oil, Taurui Habaki Pocho, Madusule, but Matucho wild imagination, Hibus Matulala. Instead of making a wild imagination, a queen hygiening in assume a port assurance, Pira Abunina, a city assurance the later ga. A queen a Karam by Queen and a Karam Karamona Queen Shana protect on Nobuki the Bakta like Dushe. High push the Hena, I MPCC behind. I do not Marina Assam's Niam Kahan affect of Dusia, Assam effect of Haisi, Manipur equally effect of Gazamana Dunikino, Assam, quite a good chow on the Tomzilla Tunia, Maduri Patrokumamsina, Tangnaba, State Machamacha, and Manipuri Kitanjampuda, Loy Patrokupium Leduni. Manamaton Assam Sokwazi, Manipur, Chow Sotunia, top station, sounds Sokuni, Assam Sonbiade means Northeast Sonbia, the state Katangi, you can be at the timing. Manamaton Assam already so hand the Lesalaga, Maduri Patrokuni, in the Northeast State of Manipur language. So Manipur people build Guduna, Madusu Maru, so I said that here Maru, the Assam Accord 1985. Lenga ka sign down later by accord to Maduki only clause number 5 Maru mean a soul of the accord Hainariva. Identification Toroga, deport over Wapundo Kantoga 6 implement only having no Volak Brina. Ada do the Nihadi Maru Baduna Kantoga Mayam cultural language Massive Kandam get clause 60 implement only. Adugi students to the Pirish. Okay, Assam Accord, Kairi Haiba, Adugi perspective of Malere, Haiba, Kogi Capsina. Oji Capsi, Assam Accord, Kairi Hybrina, Madu Kai Bagi Potu, Kai Dinaba. Command on Hojiki, Assam Accord, she had Pana, protect on hand, implement Panata Wiyanaba. Adum students the Pirish, Moina Pirish. Number 5, clause number 5 implement of target. Aduita students Piraponina, clause number 5 to Handu keep it Suina, provision Ama Hapsalaga, Hariba Assam Accord, Makatana, Hari Hoji, in spirit, Madu in Gani Natagani Haibigi, much will be. Adu Hoji, Aquina Kalish and Chapchana Karam, students the Pire, protect on Haba. Protect only have students, Canadian Karamba protection no Hibineva. A quite Aina Tamjading in a protection to thee. Hojo Manga Tamdri, Tabuda protection Pini High Poti later Banina. Adugi Potuchu, as I can't begin the Lapia Yarina. Okay, protection period have to Karama protection no Mamang the Su, Lok Sabata. Bill se pass of Romatung the protection se Makalanigi protection Harry, a handbook protection the Northeast Natapa India Mapamda, Hariba, migrants in illegal migrants in citizen or Matung later get them the incentive pin have a sale period Hengen have a Madu Hara around the Atopa state, the Saki have a Thazabam Pigre, unusual Thazabam P was a latest Soprasad, MHA, Spokesperson, High state governments in Dugi Ayab, Yauda Kanamta. Citizenship, Piro have your home so Kibulare, Masu Makali Taza was a try Torga the young Redo Hojikaram, Hari Wapum, Animakta, Northeast Kimiam strongly reject of Ravnina Hojikaram Makali Anoba Masigi protection Hagatra, Nadraka Masigi skims in Lakata when I have to the
ngai batari adu hoji ko nati assurance ni verbal hai badi spoken assurance ni written dinatri aduna handi ki written assurances mayam accord mayam agreement mayam in darb matam sida spoken assurance karai phogba implement tor kadgi hai bagi wahang do madi yam chawba biggest question of the year ori on the no prem talo jage pratyam sanjar ke impact meng ta no Welcome back. During the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Ngasi Manung Hutna khana jeremi ba si Union Home Minister RAJNATH'S ngarang Manipur ki sakhiba all political party ki delegation anduna memorandum pisan ki matamda pir khiba spoken assurance sin na khiba assurance tuni assurance northeast in general aduga particularly Manipur in particular masigi ngathok chanabagi masida leriba indigenous population yellow missing sibu ngathok chanabagi thabak khara de torani haibagi aduga sohallo habi wakhum sini kari tawdun haibadi haidri sohallo it wants CAB won affect Manipur haibagi assurance ne piri se kamai tor kadai haibagi question du leina hojik se assurance pirakpada thajab pirakpada harau da thajab ani hojibagi oinadi people are not celebrating Manipur ki miyam northeast ki miyam celebrate tawde pire iba thaja basida masina haibadi thaja di haibani adubu thaja basina toana thamkhurga hojib ki oina CA bisina sohalo haibagi thaja bibni na CA bisi soidana table toragar Rajya Sabha da khana rakani khana ra matungna pass tawba tawda haibduna Rajya Sabha da lariba MP Singh member of parliament member Singh adugi masing 245 total number sidagi koi majority si 123 ni karigumba lenga ki koi MP Singh asina haiba tare sitting maru ena koi ruling MP Singh asigi apun ba moi alliance king asigi number sena 123 yogi targati bill se soidna pass hogi tuni aduga opposition ki kangu sena 123 yogi targati natraga hen ki targati out of 245 soidna bill se pass hoga moi duni adubu sige calculation sida koi depend to bodu hujiki onati tawtare kaino da lakadori ba Monday Tuesday Wednesday Thursday next week sida soidna bill se table torpo ya habagi Rajya Sabha da chingna budne mayam da lerisi aduna so asida mathematics calculation within the Rajya Sabha kari tawbu ya karai bhaba ko expect tawbu ya Congress da koi blindfoldedly depend tawbu ya arab jala Congress ke leriban number se da 50 ni huje Rajya Sabha da Congress ke MP lerise and magi alliance ke punje laga puna 66 lai mane 66 ne aduga UP ke 81 ne UP na khara de dum heli aduna ko Canada depend tawga ya kari calculation lebi ai wazahare shod lakcha yam sang log de vida mamang gi observation amang tangi thamjage ko amang muden अखोइना सोगल्लोय हाइसिदा अखोइना एक्सपेक्ट तोमना सना मतुम अमा तौरमकाना नुंगदुम पिरागा को सिजु पिरामनिने यारासेना थेमपदुदी पीपल ने यारोय मसी यामना खुदोंग थिनगाय ओबा यामना लुरुबा तंजानी मसी हेक्टा इराय लाइने हेक्टा सोहलोय अखोइ थाजदना लाइरसी नाइबसी मयाम जे फादनबा थेमनबा इंदगिनबा नेचुरल कैनोमदा मथंदल तौनबगी पोचु मानबगी पोचु दुम लई अखोइना हानगी पास हिस्ट्री ngसागी हाइबी रि मयाम दु येंगा अनि जुदा मणिपुर पीपल्स बिल हेक पुसलेबा से आई अमंगतंग सेंगदोकचरम गे मसी am nuai ta podamne ngasi da ina BJP gi spokesperson da thamjaningi se Manipur people's bill da ngasagi lairiba CAB da hairi sidi 31st December 2014 gi mamang da changak pa haibani adu chai taruk haibani adu di 2008 oire o 8 ki matung na changak 8 ki matung na changak podi yaroi duine ba da 8 ki mamang da changak podu ngai ne ba citizen on ga duise so far my knowledge is concerned aina hangjari question di ngasagi Manipur people's bill gi definition da Manipuri people haibagi matang da su non Manipuri people hai matang choi yengjare ba maduda chahi ngasi dagi chahi taruk ki manung haibadi 8 ki di matung 14 gi di mamang marak ka changak pa illegal immigrants singje Manipur people's bill na kadai da kamai dil tawduri ge ba mohoi si India gi citizen ne na lokthokre lorasi sigi ngasagi cap 16 gi matung ni India gi citizen oireba adu moina changak padi ngasai hariba matam 8 ki na matung adu hariba piba matam sigi na mamang marak ki da changak pase masi mani moi citizen oiram ni na citizen di oidri onba ya gi process la leire changba yare haba leire huji Indian constitution na leidore amendment tawdure leira kan de Manipur da moi changak pada ngasai gi akhoi gi inner line permit to sin na ba ya ga dori bra haiba हानगी याम सांगवा प्रॉब्लम मी लाख कुनगी कुंथ्रागी लाख तरा हिना चंगपगी लेग्रे मदुमददी अखोइ ngasi केनो सिजु ओइदमनिना सांगदोकचरोय आई क्वेश्चन सिमतंगनी क्लियर तोबियोबो हाइबदी हुजिक अमका हंजगे को क्लियर होइनबा ngasi 2014 गी 31 डिसेंबर दगिना
अदुदगी चाही तरुक हायरमनिना 2008 तारे 8 की ममांग चंगपंग इदी सिटीजन ओइरमनिना मणिपुर लाकांद इनर लाइन परमिट पीबनी खंगदे ngasai sigi Manipur People's Building Act matungina piraneba adubu ngasai CAB na di yarinina adugi matungda di changakpa IT matungdi changba 14 da chai taruk ti phadriba mayam ama changeba sidaida changakpasi yani haramnina changaneba change lawraseba makoidu ngasai Manipur People's Building kamain dil tawgade karai da definition jawi karai di yauge madul dil to sumong moi adu Manipur People's Building se simakshu Hujiki hari pote tokani kangdam nina madu provision do habang da busu ram biyai madu na hekta ngakpong mani ga haibisi sini yam pik bu khudam mani ate achogoma yam do adom do dei haidok cha roi huji ra sambi ba calculation gi matang do adom dai laksage amadu huji takwi gi biduni yam chumi huji lai se constitutional amendment bill se special amendment bill ne ko masle special majority darkar lai si special majority se id constitution experts na de sam na discussion cha kan have do yeng dia da macha macha krai yeng jer pani si yam na khudong thingai oi ba pot ama ne ba masi pot se masi ma khoi ne ti ngam ngam ba ya na ba special majority da lai ri se chorang na kitang ai thamjage ko masi half of the total strength se hujiki khudam moina rai saba 245 oiba matam da yamdrabada 245 ki 123 gumba taramani mase sima compulsory legada oigada aduga members present numitu da lakop members present to adugi na 2/3 oigada 2/3 oire haiga su ngasagi half to yog di yaroeba half of the total strength to lake lau to absent oigi oyu na traga vacant oigi oyu total 245 se sigi total do sigi total sigi half ama compulsory oigada bani special majority da aduga loina na tilliba numitu gi mi chama tilen khalasi chama dugi 2/3 oigada bani chama dugi 2/3 to na sagi total dugi 1 2 3 do half to yog do su yaro haijari sima number 1 da 2/3 sina sagi 123 se mu yog da targadi adu chana yaro si special majority gi makhoi gi magi special amendment bill constitutional amendment bill da ka leba provision ama thamjabani ani chu de huji leba present status rai sabada lai 245 stage da koi NDA da lai si loi punna 81 so ama ni jongok jongin choirum chu yai ko aduga UPA da lai 66 ne ba aduga NDA ga UPA ga pullakanda haibade ani si pullakan stage da lai ga doiba akhoi gi potsina only se hujiki haiba 66 plus 1 2 3 du khatani haijari ba 1 2 3 sorry 1 2 3 है UPA की 66 में ले जा रहे अदुगा NDA की 81 में ले जा रहे रिमेनिंग से 98 ने okay remaining 98 ani makte yauk daba 98 lai ri ba aduga akoina total requirement to defeat the bill se 1 2 3 da ka lai ba adu UPA da di hujik lai 66 khakta lai ri ba adu 98 ama ani makte yauk daba ambu ama lai ri ba lai bagi 98 sina plus tawr agadi ngasai gi haiba 1 2 3 hi yor agadi masi bill se defeat to bangam ngane ba masi khudam moina remaining 98 ki da yaw si AITC Trinamool Congress ki lai re tara undoi samajwadi party tarawum doini JDU taruni masi detail sidai loi thamjaroi ko matam sangdo khardabni na aduna aikoina huji darkar leiba aikoina huji panari ba honari ba haidare payai oraktabu su yai AITC gi Trinamool gi tarawum doi sima samajwadi party gi tarawum doi sima JDU gi taruk sima TDP gi leiba kharase khudam moina chawrangna aikoina masi speculation ni hotpani masi da kan ju honari ba mani masi 58 kumba si 57 58 kumba lobunga magadi 66 da plus tor gadi akoi bill se akoi na mai thi pass to bunga ngane ba adu nata dana lobbying yam kan toriba adu matak da gazette to so hana thok tok dana loi thokraba bill ju on raba hana so haina raba akoi na sina tawda ya de dana tawdana atai atai leiriba mayam si phana ba khona ba any how tawdana ngamna ba tawdana tawragadi masi potse kudung thingai adumak oiba leiri haiba sei thamjage okay kudung thingai oiba leiri hujiki wena UPA gi humbutaruk aduga NDA gi marfu mato oibani na lemhori ba 98 sina karam ban maikai da sakhi ga haiba duni UPA rom NDA rom da sakhi taragadi bill se pass ogidini aduga UPA rom da hena lak taragadi bill se pass horidini adu hojik Manipur gi miyam maroina North East ki miyam na high ribbon Rajya Sabha gi calculation mathematics number se depend toroga leibi yaribra lobby toroga maduda koi lobby to bubdi mathau tari maduda depend toroga koi soidana obos torok pa yai bill se pass to gidaba yai hana leithok padudi yadong mandre adana hojik ki oina ngasi makti bill se table to udrabani na
Monday Tuesday so I said Torkata Wednesday Thursday Torkata have a of later Vanina. I was at Lancha Laksharamuza. Carry happening a Hojik Manipur Northeast Kimiamna, Togo of Mini Marini Sitaquina, Bill say passed on the even table power Tortan with the Karigari we and can be. I quick in Northeast Miam, Tripurada, Hojik Nagaland 20 CSO na. NTC Naga Tribe Council na Lucinga Kanda, CSO Kun Hena, Aduga Amushu Maduragi Ho Mayamama, mass based organization Mayama Kauraga, Tripura the Su, Tripuragi CSO Mayama, Naram Punjin Grey, Akui Manipur Su, Hojipa with altogether 72 CSO the Punjil Laga left and a lady, Masida all the communities Yauraga, then Mizoram Gilegre, Meghalaya Gilege, Assam the Su, more than 100 CSOs Punjil Laga Legre. Now the question is, Rajya Sabha passed over the Ngai Benate equity. Aduga Equaker Kaimta Marilene. Madam the already Lok Sabha passed to give a to moral adjustment to the Gihore. Mogi anti constitutional or by act. Moina anti constitutional act over Ekama, Narana President and those story by Exe. Masigi Ekasi Karigidamakta Makoina. Without a dissent, my mamma, I quit Yaning the Mayama, Northeast Miam, a same Bahara Moina, I quit the Tazabangam Driba, Natural, I quit the Kandabangam Driba say. I died to give question to never question. Manipumiam and I okay. Whether is it really confirmed? Knowing I quit illegitimate child donor. I quit India right later, but donor. Natural, instead of taking referendum or something in the whole region. Notice isn't the lady but native people or in a hana lejaba 1.8 crore the ngairaba 5.2 gimanunda 5.2 crore gimanunda 1.8 crore katangairaba indigenous people so called the Mongolesian people sing a sigi marai bagase noina kamaito the nakali bage haibane madugi hana kambi the illegal migrants ma'am dugi Supreme Court about the invasion external aggression high grabado madugi fiber the learning bagi magi moral justification do ne akoina hanga ibu question di now aduna akoina high di Manipur gumba Tripura gumba yamna akogi malemna chatnaba yaroidaba agreement mayam the yaugiba Sikkim gumba 1975 da namdana military season age annexed to belang gumba shuma mayam se akoje kari ne na koina khallibage whether akoi di bhot hada tane Indian citizen ne na lejari bani we are still akoina Kanogi India gi national symbol na to constitution mayam se honor tokjari bani madura akoi affidavit laudana na angang singje Aadhaar card tokdana tokjari bane ba adubu yam luri ba wahang amadi kaino ngasai ko na hai matamda hojiki adumaina leiriba potsina Rajya Sabha da na to Lok Sabha da pass tokdana akoi gi favor da akoi asayam kanna laudana mi sirakini hojik yam sena achoba riot tholokini United States na high communal riot ngaidana leire India da Kejriwal na haire ye desh nahi bachega ngammaroi maram din hojiki kanosi lang matamda Northeast na phugalakpa Tamil na phugalakpa ngatamna ngammoi haise masi yam na ngachau thekna fascist ki yam sathiba tawda yade haibagi agenda amada yauraga 2014 da Silchar da Guwahati da Bangladeshi mayam napot na che yomo Nayung Tadok Chatlagadabani, Harambangasi Prime Minister, or Iba Narendra Modina, Kamaito the election manifesto. Ona Taina Olkanda, indigenous people may have Napona say Yomo, knowing Chelo, having people the Hojik, Villamala even say. Masi Yamna Nongingba Aduga, Nasagi Masagi Maki, LK Adbani, senior one-time politician, do not hire them, veteran politicians, you know, high what about the honor to Wahitaba. Aduga Madugi, lady principal do the Chapangam the Baduda. I couldn't how you like a poti. Rajya Sabha passed over or Rajya Sabha missing hand by hand, Adu I could be concerned. I could ultimately Rajya Sabha said the past of Dragadi, Northeast of Humayam, the Charang, Rishikara Makadi, named the Gidini, past of Dragadi and Kankalak to Nedna, Hojik Northeast, how Riba. Kongjang Hydra Ihosi, Delhi, the Masiki, my sassy punk punk the Male, Marmaduna Yam lightly Adum Muis section Karana, not everyone. Section Karakatana, Kongjang Junction Ba, Masiki Mayokta labor, the minor center no Ubagi Mamidari, Marmaduna Bilsi Moina Hana Kalam Wakalum Junction Bagi Mamido Tabnina, Northeast, which you passed out drinking table to drinking Maraxida, Northeast Key, how Riba. Kaya Kongjang at Marina Talib demand say, Tasing Uhan Masiki Masai on Matota. I my sa Chirita Sinamoy Pangba Male, Pangdena Hibadi Langani, Chaliba Mayam,
Joram Thangana Haidiba Conrad na Haidiba CM Mayam Chatliba Maisadi Fangi. Okay. Tawbadabu Hojigla iba Bengal election aduga Hindu Bengalis ingi vote lawdaba de haiba vote banki amna khuba haitare maduna aikogi laidiba apikpa purup singdagi di hena maru oena khanbani tasengbagi di aduga yamna luriba wahang amadi kaino haiba matamda aikoi da laiba potsi aikogi sida laidiba miyam sina aikoina kai haitare awang no poklam damda ngasi makta da Rajnath na wangang bada Assam haidana Assam kakta sokpa dong ngangi. Really, he failed to understand what is happening in Tripura. Asukui na ngak pasida. Tripura se kaino hojpo khangdri. Adre yam luri basi laibak thi basi. Aikogi everything India haidana kaudana 560 princely state na pungi basida. Ngasa yam na toina phaliba right to equality. Aduga any kind of discrimination prohibition Article 15 gi. Gender, race, any kind of religion that you put more. Yeah, they have a lumshida. I couldn't conjure it. Why? Kayam na koi manana game bangamba bagi. But Madam Di Karigino, Hibamatam, everything India or so called the Bharat or so called Hindustan, Hibasida, Yam the Kiri Badi. I couldn't quite Kizari Badikano. Hindustan ki language say Hindi or Gadavani. Hindustan ki religion say Hindu or Gadavani. Hindustan ki people di Hindustani or Gadavani. Haidana Indo-Gangetic plain gi. Yam the Pikpa territory, Amagi Miyang the gi. Hindi ngang state ahum khak natuga madu bu akogi common language so na singin na ba punni state mapan khaki interest ta lembo ribe state kungi interest sing na ba ta ragadi India is no more a democratic country. India is no more a republic. Aduna yamna luri ba poti hoji referendum gi wafam lakani aduga tasena ma international gi body mayam international gi laiba yumpham mayam platform mayam aduga forum mayam da masi wafam che nainara oina khanbirunu madam di kay haiba matam da ngasi di migrant side pe Europe ta su yam chaw issue amakak ni aikoi si su han lejariba akogi UNDRIP gi matungina United Nations ki Declaration on the Rights of the Indigenous People su madugi signatory in India to haiba yade remify to haiba yade aduga hoji aikoi miyam dana indigenous haiba tam che akoi khangde hairaga madugi leidiba tam du yumpham oirakanda aikoi da sum changjalakpani ana tasengna ma haiba taragadi aikoi na kangadori badi mapandagi phadar changakpadu da natte hojik hana laibiriba assurance haibadi hojik hana laibiriba chathariba NRC se North ki mafam khudimakta tawiraba then who are the foreigners or illegal immigrants khandok piraba according to constitution ki matungina 1955 ta July 1948 changakpa haibani pokkiba haibani adu oiba taragadi madugi matungina like in other parts of the country laibato na maduda yumpham oraga 1955 ki citizenship act yumpham orakanda joram thangana haibadu mai karim to hongdana khandok piraba khandoiba foreigners in the okay Bangladesh ta thaba yadi hairagana we the people of India aikoi na punna khanera kanda North East missing mayam dugi yengbira kanda aikoi bukan bi ge na khanba ta taragadi okay proportionately ratio matang akoi gi phajana yenthona kanda Madhya Pradesh su ya changhan biro amusu changhan biro haibane bakhoi haidi madu equal distribution to biro akoi su accept tawjage okay equal distribution to biu magi population ki density ki ratio gi matungina size ki matungina otherwise North East dumping zone ground han begino habi wahum doni okay matam su selective jida Raj Nongthombam amatla se ja ngasai gi Rajya Sabha ki calculation su 245 cc ki manung da kari work pa hai bagi wafam duni marabadona swaisi da thajaba pirabani na thajaba tu da koi pethok pa yadri hai bagi wafam budi le ri du kari wafam thamingi sigi Rajya Sabha ki calculation se kamai tok to malen khambi Rajya Sabha calculation se di magi koi na thamjaningi na koi tawon sumaina tawgadi masing asugun hai calculation ma pibi gre aduna aina hygienic na UPA UPA na 66 leire na haibire atopa mayam pulagadi oireba aduna tasema congress na thamoi sengagadi Rajya Sabha da mayam je punjalaga maithu pibiro Manipur su loin makkalagani okay adumagi adugi calculation leire adugi mathang takpada aina hajaningena akoi jalan jalan takpigiba Manipur kita sena Bharat Sarkar nungsibiba taragadi equal distribution chamana ba pochi lobiro haibani madumok suni ekoi ngasai khoi gi assurance to oibia base assurance oibia base loina na kanona su hai gre home secretary su hai gre sumai to na state government gi kan aya ba yaudna thamoi haiba potu masu lei gre adugi mathakta incentivize tawraga asomda pugini hai pot amal lei at the same time sagi pi assurance da khoina oirakpa ya basi kamai makan nei na se khoi oirakpa ya base
aham mamakta da ina option nama thamjagi ba khoi gi tamo hari sonadi ya bigi da ba Manipur People's Bill Manipur People's Bill na kamai tong ngak to no hai po chi kamai tong ngak to no hai po chi modi Congress makti hanganing de maram di masigi basis hai tare masi basis de Congress na luliching khakar paning matam da adugi basis da sem gi ba only khena baibu 1951 na hana di moidi ngana tawmani akoi na 1951 da onto ini ani 1951 ya adu 2015 da pass to kiba protection of Manipur People Bill 2015 adu 1951 ni 2018 ki Manipur People's Bill sina kamai to protect to na hai wang ji makti hangam thok tabra hai ko ni Rajya Sabha ki calculation sida BJP Manipur Pradesh na Congress na lejabi thadna tawraga bill se pass to honing da amadi pam male adigi muk secondly aina BJP Manipur Pradesh na Congress na natraga UP na sillaga bill se pass to honing da sigi poche lak pass to honing da sigi poche thamjagi ge ba equal distribution adu su sai gi akhoi na sai gi Rajnath Singh ji na assurance pi gi bido chap chana akhoi na aina haji gi bido chap chana sigum ba assurance ma pi daga su oi ba option mayam lai ge equal distribution akhoi na to wi yai natraga notice ta mukhoi notice the Lamb Taragasu, Mocha Atopa Zagamata, equally distribute gay, Harry Port and Musulambia, here in Hindi hardline of Upida or in a Tange, High. I don't know, Sigi Mayam Sequina, while imagination Malaga, as she already saw in a high big mota, a student seat the Sinakari or Bege, Sigi students, Bibida Bonina, a coin of Tamil Chanta Pigiba, Sigi distribution to Biro, Natraga, a coin notice the Gi, Natraga Manipur the Gi, Lakatoriba, Masida Queen Kirka missing chair, Tangdok Pigro, Adu low habisity kai no low habisity akhoi na semdok semji ja po ne ba hojing maki rai sabada tangdok gi wafam mamang da Rajnath Singh thamgi ba lere incentive pirga atop station da le aduna maduna matam to aduna Bharat Sarkar ka Manipur thado ka Bharat Sarkar gi Punjab ta garobi jati no ja Bharat Sarkar gi no ai haji Bharat Sarkar gi maduna ahamba akhoi gi movement se lak gi wari ni haina lobu su yaraga aina thamjeni na akhoi na hojing haisna distribute to thangdok pigro haiba si jo मधुसु ऑप्शन अमने बा मधुसु खन्ना बिया पोने हाइजे बरी ओके इकोन डिस्ट्रीब्यूशन में याम ले बनी ना मतम लो सफुज कांग्रेस की रेस्पॉन्स तो बिनु वाले हैव यू क्विकली थबिरो नसाई की अखोई कांग्रेस ना बिल से पास तो हंतन ना होना निंगो माले अदुने युम नई न मथा मना कले मी कंजे कई गिनो इदि फिल्म ने बला इति लाक्चसन नुकाई दी तो कांग्रेस ना मधु की कैपेसिटी से लेकिन आई हफ्सगे कांग्रेस has the chance advantage to adu ai thamjage ba congress ki 66 haiba nate ba congress ki di 50 khatani congress ka taminna ba magi 66 mayam masjid mayam jawri ba ko adu palle de matam le roi dm ke na tin ba kai na tin mayam du de koi khomdel laga tasal lo honai ne ba sigi wang de lei ba khudam oina ngasi mak chale sida tournament gi yaw yang de hairi adu review rom da soi to gre haiba gi potu huji chat pa tim du da yawri adu chigumba ngasai gi lei ba pot ada EAP gi ahum praman chat pa sida yawri moin chali si center gi lei du ga yanari ra yanadri ra du di khamdre chigumba singse sigi mahutta mayam dina punna BJP gi su makhoi gi leader sing da adu tournament gi su makhoi gi leader sing da sigi numit sidai da अखोई यूपीए द चमिन बगिदी मधु अखोई तौने लेग्रे को नतब मयाम हाइदोक हाइजिन तौने मयाम जे सीपीआई गी अम स्टेट लौरे सीपीआई अम स्टेट लौरे लौक मयाम लेरी मयाम मणिपुर दसु पार्टी लेरी मयाम जे स्वाइदर पंगांग ngang बद नतब दा ngang इदुसु यानदुसु फै अदु आर चलगा मखोई एमपी सिंग दो अदु कन्विन्स तौबम दि चंगि हाइजरि बको अदु अनि सुबदा अमना ngasai gi Manipur People's Bill gi matang do aroi boina haijani adu lakan aroi boina correction to tawji correction small correction maza anima ki hoina BJP and Congress ke loina small correction mamang jo hanjan haije grabani bill se 2018 na pass to ki bill se ge maming Manipur People Bill 2018 not Manipur People's Bill mayam SS tab sam mayam so aduna asum war winning correction adu ki potu sambira kan dane ngasai matam du da illegal immigrant ki pot lai 3 haiba huji illegal immigrant sidi kep 16 lakh kan da lakh bane ba BJP ki spokesperson na pot to amarom chakre ba ka udom bane na matam du da lai 3 haiba adu aroi badane mayam ma okay oza matam lai 3 oza lan jata mayam tonri je wild allegation nate wild allegation mark thalaga bill si intentionally yam sing RSS ke anatraga se BJP ki agenda le mogi live to da ba ya da ba thabak amakhak ne na khoi fill tawe okay hauji Rajya Sabha da kai gumba maithi ba ta taraga su joint parliamentary session ma kauraga Lok Sabha Rajya Sabha pullaga namdana pass tawgi ne adu so khoi khange okay
लूरीबो वाफम दे मधु तौगिबा मतमदा नॉर्थ ईस्ट की मियामना तुमिना लेगद्रा करी वॉइस लाकनी हैबदो अदुमसु मसे वार्निंग नि फजना खंबीबा फै मरमदी अखोइगी सेंटिमेंट से कयाम यामना योगे हैबा मतमदा ngarang ban तौरिबा जनरल स्ट्राइक तौरि म्याम से अखोइ सत्पा मतमदा याम ngakpa ma thengnai अखोइना वांगांग बा मतमदा मी तारिबा मिसिंग से अनम मन कप्पे we have reached certain akogi madu sentimental romanticism the sakhibi wan teba our attachment to the land akogi history akogi culture madu humdana loina mak chakhi tore haibagi aduga akoi bu ngakpi neba kanam ta leitre haibagi maram di akoi na Indian constitution na akoi bu protect tawni na khanbi raga hoji constitution masa mak to amend tok thoga akoi bu tanthong na ba akoi bu han na bu honor abanina now there is no option haibani what should be the option aroi ba option cha people na kan mind decide tor kani haibado BJP na na to government of India na madu khangjin ba phai aduni last north east miam na tumin na yenga ngai se akoi tumin na le na khanbi ganu we are very much ready akoi ngasi phawbadi India ki constitution honor tawjai hojik lai ba present government sina honor tawdana constitution da yauriba magi akogi preamble na to whatever myam thugai ba akoi na chate aduna ta sinama mayam da akoi na thamjaninge badi Rajya Sabha da pass tawba tawbagi wa nate miyam na ngasi ready tawbi gadabadi akoi gi mang da leiriba population ki invasion nama biopolitical war nama racial war nama open no in declare tawra ibe se masi karigumba declare tawba sida if the parliament says yes parliament na akoi yare na karigumba haiba taraba then akoi su war nama la adi war nama soi ta ngap ta bani okay am phajom ni consequences se amna साथी मखल की कॉन्सिक्वेंस और कनी हैबने दुना मतम दिपुन लो बीजेपी चांस पिरम दे हर कनी आई चांस हम तुम पिजके याम तेन वन लाइन थम बिरो हजि की दुने अदुना बु अदु की सिचुएशन दु मदु की डेप्थ टू खंग मदु ग्रेविटी तो खंग बनिना एखोई की पार्टी की प्रेसिडेंट या लोइना लोइना ऑर्डर को सीएम याउना दिल्ली दे चंगगा ngasi ngasi म मणिपुर से करम न कंचिगे हाइबा वफम दुगी एजेंडा दु पुरगने एखोइना ओके बिल से पास तौद्री फाउदी पार्लियामेंट मसी एक मसी अनिमंग अयाब पीद्री फाउबदी होजि की ओइनदी मसी बिल ओइना दुमक लेरी अदुबु मसीना एक ऑन घर मतुंग ददी मसीदा लाखदब consequences टुदी यामना साथी मखल की consequence और कदब नि मसी की डेप्थ से खंगबी मथौक ताय हैबने अदुबु होजि की ओइनदी पॉलिटिकल ओइनरी बिल सिना पास तौद्रिबनी ना पॉलिटिकल की काउनरी हैब तारे लंगनरी हैब तारे अदुबु वंस बिल से राज्य सभा दा पास तौगी तारगदी सिचुएशन से दैट विल बी अ पॉलिटिकल दी ओइरोय पॉलिटिकल नतब सिचुएशन और कनी मदुना मदु की सिचुएशन दा लाक्तना बा politically wise decision lahobagi timing to ore miyam gi sentiment tabi ba khangbi mathau tare on der on ngasi onadi manu hunu gi tharam se matang chalo sinjarge ngasi tharam se da oja nongpoknganba oja lancha amadi oja goswami na lingbek tunanga ngasi tharam sibu thawa happy ki bamdi mapung phan bidang to oja humba mukana tha so prokchari appreciate your joining masin ngasi manu hunu gi tharam ngasi gi reason se karam to bi ko khan bir pe yagane koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga hui Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment number the feedback tha birak pe yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjar.